Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah tabaraka ismu rabbuka dzul jalali wal ikram. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين. أما بعد. Amaratu inarwai cinarwani sairwari ma'asyiral muslimin majelis ilmu sama-sama disertasi sarang-barang mairak semenandai tata kawaramena ku surumbu kasa madali taduh kaso surumbu alus lakanda dibnai rumah Allah tarintar pehe kone deedawa tapahun tarintar pehe ku syukur gunang gahil sakin guna sinti kamay na semenan rahmat sanay-nay tarakamena karunia basuko edeng kinday sa edo wara kundi maori di kalampaw binay maori sarambagay na edero ashadatul mashudah entau puhuti rinta kalimah syahadah makaduagay na edero as-salatul makbulah sidi sandia kakidi manapusbea makatulugay na edero asyamil maghfur siap sedia puasa Ramadan makaupagay na az-zakatul mubarakah waras arujikim kalau saya pujikan maka limagay na al-hajjul mabrur niyar hajjapu kalampa umrah haji mudah-mudahan kailan parawi ito simenandayta rakato inulul laba ditandonday rumah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Sawa udah ito wikinday sa ito rintar pihiwalik dayta salawat rusalam dirang iba junjungan alam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mawa urtulur tayin chay marumbo diru uba surumbo teken aturan na hukum bay demoritur haka mudah-mudahan sumenandayta biasa ay na yung kiamat mali ahukmay raka walito yung safaatul husna hajaril biliyaw amin ya mujibas sa'ili. Ma'asyiral muslimin majelis ilmu sama-sama disertasi di kesempatan ay nadiyake sekali walil madadin sajuruko kaiwaran ujur lamadam rahu iji alhamdulillah ake kalim makatolo madal may kutala rahato ipo ang nabola keluarga mada arabolo lamadadin nuntu kapilam tuki jam 10. Ma'asyiral muslimin bersama-sama dosen tasal ada momen masama edero momen kalamparawin daita walimatul hita dalam rangka sunar doso anar tapo imadali tado kaso sebagai tanggung jawab daita sebagai dontua malganaana jawi-jawi tanggung jawab daita sebagai khalifah fil ard adal ila dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala masuk edeng lewat kesempatan ake lamada mamairlaw menentu konsep makalay insyaallah lewat kesempatan ake lamada din blokir henggan gahi agama guna singgahi daun tua-tua warake hukun balwara afi warake cumpun balwara tampuun warake parkara made balmonto wara parkara mori sekali-kali kesempatan ay ngadiake lamada din blokir henggan gahi agama talua kurubade sama madalaw pitadu kaso bunay kunti karugaga proses mori lagu made madal itadu kaso secara hakikat ke ilmu hakiki lagu bunay inti karugagan proses mori made madal itadu kaso secara syariat mawa cau syara'a ada sebuah keruah. Ma'asyiral muslimin bersama-sama dosen tasa dan insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Masarambagayna iteru bunay kunti karugagan proses mori lagu made dirugo basmenan madal itadu kaso secara hakikat ke ilmu hakiki bahwa sewati kay rumah Allah subhanahu wa ta'ala kandak di kain mangaran langi labdana sewati kay po kandak din mangaran sorsira doror muti sewati kay po kandak din mangarana fuuhaju binatang-binatang sewati kay po kandak din mangarana bangsa jin
bangsa iblis lao bangsa-bangsa manusia rumah Allah subhanahu wa ta'ala saat itu wikin day suude ampo den goko mbuipu kese wiki kese madawara dua lima madan tau kentolo kidim penden binusika huruf alifu eden partangara kain wikin sebagai nur ilahi dari tetesan seketaba nur ilahi ake kendaki kebsia sebuah cahaya ndai kain ngara sebagai nur Muhammad wi ikain di sebuah hiti mengara sangkar mutiara pero wi ikain di sebuah fuuhaju mengara sajaratul yakin selama 70.000 mbak ang chau dirempar pehe dan nur Muhammad selama 70.000 mbak ini tiara makalai nakadasarkan tasaku asma Allahu Rabbul Izzati dengan ucapan subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar sehingga kairin tarpehen asma Allahu Rabbul Izzati yake sakata nur Muhammad akan den ngahantoin ngahanai ngahantoin ngahatarwa cumpu-cumpu gaina sangkar mutiara akan den waturwaun sanggur bonggu eden parambule losa lalu nur Muhammad tarutak balosa kain dari sangkar mutiara dan dari tarutak nur Muhammad ake ndak dilalokai dunia pajan dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala ake laus saraan isin las kakak dana las kontot langi elen gonto keliro dinci ikeliro esen mangimo Tuhan melampa awan marama sesuai lau firman dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala ada hadits qudsi yang menyatakan laulaka falaulaka an khalaqtu aflaka pai-pai dal nontong gomi mahamai wati dikendak di penahu dunia li isin dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyiral muslimin rahimakumullah sa'uka bebe nur ilahi la nur Muhammad ibn parida kenangi ili nur ilahi ana rabbi wa anta abdi nahu kur martala gomuk adar ilah Sampai Nur Muhammad la ana rabbi wa anta abdi laina nahuku rumar talang gumik adar elah cumpu gaina ta jincili kenangi jili Nur Muhammad tila edab nur ilahi jili nur ilahi tila edab nur Muhammad halam jili nur Muhammad tila edab nur ilahi itu para mengaku keweki Nur Muhammad ditanda nur ilahi bahwa ana abdi wa anta rabbi madaku adar elah itaruma kurumar talah sujur doa lalu Nur Muhammad suju kain ditanda nur ilahi selama 10.000 mbak itu para kitin pende wali kain selama 10.000 mbak dari kitin pende sujur doa Nur Muhammad ake ndak dilalokai upam bawa unsur yang menjadi cikal bakal kehidupan ndak dilalokai upam bawa sumber murir woko baita diwawa dunia paja dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala ake mal tangaraweki kai wadi madi mani manika itu unsur angi unsur oi unsur afi unsur dana amar umpu inarwai cinaru angi sama-sama dosa rentasa sebab ebe perintah ke nur ilahi nur Muhammad lahi nur ilahi londo jaf gomi diwawa dunia pajanahu laura kajaf upam bawa unsur malndati dari tetesan cahaya londo lalokai nur Muhammad diwawa dunia pajaruma eda ulu angi kain lau unsur mangara afi au dai afi bisa jenawan gomi may ganggur hakonahu wati jatahur sa idam na isnawanahur na ede kanawa na hupeang hay afi ay namuntum selelar o haju las kakad dan las kontob langi ake ka akamumpim nahun lawan da irawung hay afi ay na iti takabur warapum ngaw isa may guming gahin Nur Muhammad so gumi nahu Nur Muhammad langsung afi sujud ditanda Nur Muhammad eda ani wali kain lau unsur mangar o hindi de wali gahin bisa janawang gumi may ganggur hako nahu tija dahur sa idam na isnawa nahur na ebe kanawan ako ay namuntong benda-bendang to'y kone dorong maleme na mimi tatapure ngayon ndak di dekanahong beren dudang beren pako aw gay Nur Muhammad ay niti takabur warapum ngawi sa may kungumi chongomi naho Nur Muhammad oy langsung sujud ditando Nur Muhammad edaan ni wali kain na unsur mangaraangi ya ndete wali kahina bisa jangalang gumi may gangguru hako naho wati jadahur sa idam na islawa nahur na edeka nawan ho emo kampoid na hong kero ya ay nanuntum selelaro haju kone dorong na ero emo di emo hamdo kampoid na hong yani ay na ipitakabur warapum ngawi sa may gumi ngahin Nur Muhammad bechow gumi naho Nur Muhammad angin langsung sujud ditando Nur Muhammad unsur maka upagay na edero unsur dana ketika edan Nur Muhammad langsung sujud tiara au komentar menandakan unsur dana ke unsur mapaling sabar tabaw wala ke upang bawa unsur ede disurumbo kasama dali tadaw kaso
unsur oi ederwara di balibay ismada. Pandangan mata tidak terbatas, begitupun air akan mengalir tanpa batas. Kemudian unsur angin tabewara kain ederu kronga ilong madal di tadaw kaso. Hidi di sasi kaluu kalosa kenawa madal di tadaw kaso di iu kay tangolor wow. Kemudian unsur afi tabewara kain di balibay fiko madal di tadaw kaso. Bebukti wara unsur afi. Wara deka isi awang gahirili antara sebuah daulo ba sebuah dauro. Cincin-cihi antara sebuah daulo ba sebuah dauro. Nakangiyaw-ngiyaw lalang paamufiko. Kalanggana wana pahu-pahu. Menandakan ada unsur afi. Unsur dana tabewara kain ederu asa madal di tadaw kaso. Ternyata asa ke unsur mapaling sabar walaupun malikan ada. Unsur dana ederu unsur mapaling sabar. Bebukti sabar na dana. Ngarinday kay Ganswa iyo, ngudamday kay Jago Kala iyo, ngudamday kay Farir Kadale iyo, rainentenday kay Hondaro Oto iyo, tiara o komentar na dana. Ndede wali ja asa day ta unsur mapaling sabar. De bukti sabar na asa. Tao banday kay Ohabura iyo, tao banday kay Baso iyo, tao banday kay Pangahakalo iyo, tao banday kay Oy Aqua iyo, tao banday kay Bir Brandy Tramadol iyo. Wati warao di komentar na maasiral muslimin bersama-sama di serta saya. Ederu unsur mapaling sabar. Tetapi ingatlah, kawara pun gombawa ng rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala upang bawa unsur yang menjadi cikal bakal morir hukum gombawa di bawah dunia pajan ng rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ake pias ay nain makintom wali ang perongga upang bawa unsur ake yang menjadi hal yang pertama dan utama dirahakat mahu tanggung jawab ng rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada surah Yasin ayat 65 untumur keronggap mada al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi ay nain kiamat wali ahok mai seraan na jiwam na hodimraho kay tanggung jawab lain na raasan din kalosan isi asar ilong na hodin kunci ulun kay rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua bay limam dim lapor di rumah, dua bay isi madam tirwaong komedi, dua bay edim dim nunturado, dua bay fikom tirwara mafakan watikaw nandaya chwala por ngain seminan aw larawin bungalang parewom adam sanay na ilong amorikin diwa dunia.